pozdrav! Mi smo na kanalu Daniel Kečan i mi ćemo danas da snimamo po igricu Brawl Stars. Znači, ljudi, imam 19 igrača, znači dosta. Vidite koliko. Imam ovoga početnih. Ljudi, moram ćemo ove misije preći. Tamo ćemo mi to sad u ovom videu i uraditi. Imam ove misije da prijeđemo, mi ćemo to prijeći. Ove ljudi 50 puta treba igrati, mogu ja zamijeniti? Ne mogu. Da, ove sam ljudi ja prije misije poradio. Evo ljudi, koliko sam stigao do 3566 ljudi, nam je cilj da dođemo do 3600 i da skupljamo ove kao kredite za ovu PAM. I ljudi, uđite u moj klub koji se zove Daniel Kečan TV. Evo ljudi, ajmo prvo igrat za... Evo imam ljudi Mortisa i Franka i tako to. Ajmo ljudi prvo igrati za Franka. Mogu ja nekoga grebtovati? Ne mogu ljudi, treba mi ove ljubičaste munje. Dobra, ajmo onda malo neku rundu da izigramo. Evo ja je probao za Franka igrati. Da. Ljudi, izvinite što nemam zvuk ovdje u Brawl Starsu jer sa mikrofonom. Evo, sad ljudi imate zvuk, a sad nemate jer je uključen mikrofon. Tako da ovako, bez zvuka može igrati. I ljudi, obavezno uđite u moj klub. Zove se Daniel Kečan TV. Joj, ljudi, ne. I ajmo sad ovaj najjači. Bamc. Koliko ga ovo ubio? Bez mikrofona. Kako? Dobro. Ne razumijem se ja. Znači ima neku misiju onda prijeći. Kakve misije imaju. Ajmo ovo 15 puta i poigrat s sobom. Shelly. Ne mogu. Ok, ajmo probati. Dakle, ljudi, ja nisam igrao sa Shelly. Ne pamti davno. I ljudi, pišite u komentarju šta voli da još ja snimam. Ja ću snimati. Ljudi, bacite like. Obavezno. Ljudi, ja bih zaboravio kako se igra s ovom Shelly. Ljudi, pišite challenge koje voli da ja snimam Brawl Stars. Tako. Znači, pišite. Šta voli? Neke challenge, tako. Ja tako ljudi da je ovaj moj poginala, ja sad svojio. Vidite ga sad ljudi skonto. Dvije. Ovdje još 3 imaju. Šta? Čekaj ovo črnaj. Ne. Dobro. Ajde. Ušli u finale i pobjedu, ljudi. Znači, bravo nam. Ok, tako ljudi, 15 puta. Još 14 puta, ljudi. Ovo će biti, ljudi, baš teško. Znači, ajmo igrati. Ljudi, pišite komentar što voli da snimam u Minecraft neki parkour.
u Robloxu neki tableti i tako zanimljivo. I ljudi, ajmo probat doći do 50 pratilaca. Da. To je cilj, do 50 pratilaca dođemo. O, u finalu smo ne znam se čita, ja ne znam. Ja mislim da je tamo neko bio. Ovdje. Ovdje se sve trese. Pa gdje je taj? O, bravo ovaj neki moj. Ovdje se negdje bori se. Gdje je? Nema ga. Gdje je on? Gdje? Ljudi. Da probamo ljudi. Davati. Ja ne znam. Dole. Gdje? A nemoj tako sad ne znaš gdje je bio. Dobro. Ljudi, učite u moj klub. Zove se Daniel Catson TV. Znači ko? Bum. I ljudi, ako mi dati novi 100 tokena, znam ništa ne treba. Ja moram ljudi skupljati do 400 i do ovih 925. Ili još ovdje. I učite ljudi moj klub. Daniel Catson TV. Pa da igramo zajedno. Idem. Ja dobijem onu, koju sad ću uskoro da dobijem ono za neke kredite. Za one kredite da dobijem to. O, bravo, ovaj. Oj. I super ova, bom! Dobar. Živimo. Okej. Ovaj skače. Evo, ovaj. Rok, topalo. I tebi smo ovako vodili. Da, ljudi. Ovo je bilo laganini pobjeda, jer ljudi, je doslovno ništa nisam ni uradio, pobjedio. Baš dobro. Da. I ljudi, znate zašto igram to Doanem solo? Zato što ako budem igrao sa Shelly solo, bit ću 10. mjesta. Ovako imam nekog pored sebe zaštitnika, kako da kažem. I ljudi, pitajte koju vi volite tavu najviše u Brawl Stars, koju? Mene je to solo. Joj, ne. Joj, ljudi, umro. Da vidim ovog. Ne. Ja mislim da se dobijala malo da dobi. Osnova, ljudi. Ne. Znala što na ovo prenesu sve. Dobro, nam je ljudi cilj samo da dobijemo tu. Da dobijemo ovo. Malo možda ovo da pričamo više. Tako je, baci ljudi like. Da, ljudi.
Nadam se da im je dobar zvuk jer sam izvadio mikrofon, tako da ne znam. Ova ptica igra, kako se zove ono. Ne znam, ljudi piše kako se ovaj lik zove. Ova ptica. Ja zaboravim. I ljudi napišite komentari koji je vaš omiljeni lik u Brawl Starsu. Napišite. Meni ljudi Anger. Ali ga ja nemam. Ja ću ga uzeti kad bude ovo za 15 dana igre. Ovo za 15 dana igre odmah Anger. Neću ovoga vatovi. To nek Anger. Jer je to ljudi moj omiljeni skin lik, kako da kažem. Bilo šta. Najglupiji mi je ljudi, znate koji? A to je ovaj. Jer ona nas samo baca jednom onom pučnjevom. Dosu. Aj ovako morate se dobro. Evo ljudi, ja mogu ovo kući. Što da uzmem? Aj ovo. Sve neću ja ništa. Iskreno. Ljudi, imam neku misiju za nju. Ali ja neću prijeći. Ali ovo mogu iz tih trojica. Ne, uzet ćemo Bula onda. Zapravo, najveće možda da ove misije sve prijeđemo. Čekao da sam za Shelly. Mogu ovo igrati zajedno. Super, čekaj da igram fudbal sa Shellyom. Biće dobro, mislim. Ljudi, pišite kako se zovete u Brawl Starsu. Igrat ćemo zajedno. Ne zaštikalo. Zaštikalo mi ljudi. Da. Zlato kod nikog. Sklanjih. Nikog. Sklanjih. 100% goni da. Ovo nije ovako runda za Shelly. Ovako penda. To ovako laganini. Laganini. Ako iskupimo ovu, ja neću ovu talbu igrati. Upravo, bravo. Ko je zabljugao, bravo njemu. Bam! Svi mrtvi. Dodajem ti. Ti zabivaj. I tako je. Jeste mislili ljudi kako je dobra dodava? Ne da ljudi vidi. Vidite, ja srušim sve. Dalje dodam ovo. Vidite ovoga crvenog. I tako nisu dobio. Da. O, evo. Okej. 150. Sasvim dobro. Sad mogu ovih malo onog brejtovati. Koliko ću? Ovu ja, bog me neću. Karol, možda. Budu svi 4. level. 4. Nego budu svi jako fino 4. level. 4. O, nego budu svi jako 4. level. 4. Bude tek, ali odilo je drugi. Ne. Vodim. Tek drugi. Ja mislim da smo mi mogli završavati. I ljudi, vidimo se za neki drugi dan. Nam je bio ljudi cilj da dobijemo
da dobijemo ovi 150, ako 150, da 150. A mi se ljudi vidimo u sljedećoj epizodi koja će izaći kad ovo video dobije 5 lajkova. I mi smo bili na kanalu Daniel Catch. Ovo je kanal Daniel Catch. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I u sezoni. Obavezno baci like i subscribe.